Fama never time ino for the smile feel ngal man nei tayo. Tayo man wi ngal man mana. Ia, atau pasti kita sampai bersuai atau kalau lo nawa masal tahu malu lo set. Malo for se for man nei tayo. Ia, faman bolengan man mana ia wale vau na fia falong longo fo ia le atunu utulanga o se lipoti la tamai fo ia o tato cases in Samoa ia maltulanga o ia tato lockdown fala o tele tulanga o le ua fa upopo ai nisi aso mo lockdown o se tato atu no. Ya, fabjai. Satu le yo atu le to tala tu le tapu ni le tu mo le si wa ya so le o fa lo e to ma te pal ni le so na. O le tala la tamai ngalu no poi pa se ko malo lo ino lo sa ide la to wa pia. O le o tu le mai o fa se la o no su fitu ila to o fa ma wina nei. Wa fia le sia mo fa mai. O fa po nga fo la le ya italu mai le aso na pi. E lo se la lo se fu. Luas fulu tangata ia wa pia to fulu tolu se vai ai fa se lau lima su fai por o lo tu mau pena ia tato motu o mono tai ma poli matai ele wa fia seisi o lo o fa pe mai foi fa mo mo ia to tolu mai nei e to tasil tangata la wa pia o lo tonu no ko nga fa to ho nei fa no ko se ai pele mai to tu ai ele o ia senga se o wa tau fie I potu hune mo ngase tinga ina le ICU o lo no vinga la ma te watu ia tanga te umane o lo a fie le siama ia ona ia unga I titi po ine o le pa sani o le fulu ile ise o ise tulanga tinga ina ia o te lo fo le wa mata le va ia sono fa no ku se tono la o ma tau ainga ia nisi po yo lo pa pena na ma we siama ele o ia ina fianga ia o tulanga na le wa to mai ai nei te mi fase la wono se fitu ila to le wa pia o le fo ila e mata watu to te le ile fa na ko ile sulima ile lo sulima te usanga le pe fo linga mai e mawalunga ia le pasene fo ila to mai sulima lo sulima te usanga le matua le mawalunga pasene o tangata ia fia I siama ia le ai fa au ia su enga le so ia mata mai fo ta tu na pato a mata ona fela uma ia le tunu ato le fa ma ile le stofi uma vai te mai te to tasile na mo na su eno wa pia ia fa solo mai la ile stofi ma le spoile o mai le asolu ni vai e fa ia sao o le abo o le alu o le pipisho fa mai e pe a bueno foi a tu tato pero ingal pa ingal la vai so e o lo wa tel tunu le ia nawa mo le bana I tu sia ma fa ma e fuala wale ranga e toa tangata ma maua mai ai la to wa fia siam pe fua ile vale o le stofi ile asolu de to ya to va ya so le wa pase le wonu su fitu ma tu langa central wina yo atita ya le si lu su fai tu la lu manai o ye fu si fa bo ponga tele la to wa fia ai pa wale tu fa tele ye ele ye si o ta o me so fo ma lo ina wa fia nya ngo ia ngo pa ma ile Mole ngal mal mana ile au fa inga le fase la uno sumal fitu o lo au fia ia mal to sfur mal lima mo le sa a fia fo il malanga le na la tu nei New Zealand ile so no mati ia o tu langal na wa le foi tau fa ta siuma wa afu e su lima na ia o le uta tu tiro fase la uno fitu wala ti tiro su lima pe afu el fase la uno su fitu o le winga la o le fa popo tanga wa fia covid la te minei se fo malo ina talu mai no ve mar tu sanga go vai le na ina tanga ta huyo pase se no mai mai siam o le o tu ile o inga o tanga ta wa fia siam o to no sa mo lima se la su lima lima se la su lima ia na ho te lua si le fio fo ina New Zealand ia pa pe fo itala mai e tu tua o le va vetele le pipisi le omicron le ho ila le fa ilo mai le so ko malo ina po le atonu le vai rusi le a fiel tatu tu ale tatu lo ho itala fa mo monga mai ya ila to lo ngal le o nanga so ko malo e va vetele le alu le omicron Galumalemana to foi ia vai ngale nei sau no ia le te jununga wa le vana I le community le sia ma foi le ala mena le na tua ona pick up foi le ia le tulango ele afia foi le wale o kasi ale maua ale wanu wa fa numero o mal fa se la fa mal ala no te jununga Paftai
to fo ia la sa utala I lo le tel to lungo ko leva nei tu le vai rusi WhatsApp sinia le sui fatu si le sui ko malo ina le vai aso le mato pelo inga I lungo ko pena ko pailan pe o le il tel to lungo li si o tu langal na ko leva nei tu sia ma ia lo ta mau pe ia le sui fatu si le tanga luanga ile mau e fa pe le ai fato a alua le tu sia ma talu mai ta ile na mo alua tu su le alu I America ia ai fa pena lo ia o te tungal na I o le sui whātung siri e mala lātou hui mau pāso I kua maro I nei fua e lātou ngā rui ngalo pātino pui puinga. A le mātau ia le tātou tunu I tua mai e au fia ila mā. O lewa nei tuar siama, ona e te fua. E le I vāre le si lua su whai tu la, e le si lua su whai tu la talu mai le stopi. A wālu I lunga ia le no mela hui nei o tangata wā pia siama. E te fua la I le asfarile mle le sto na I. Ai o mai ai wa fasu lima tangata wa mau le siama e pe ina pe te fa vai foi nei se ngona foi nei o le bana I tu siama o le fesili tu langa pe ai sia wa o le la kilo ia pe ma foi sia ona le foi ia ya ono le tu langa foi ia tanto luina le o nanga so ko maroina I passe se sa malanga mai o mata mai o pe al passe se le mai prispen le na ma o lunga ia le no melo tatu tangata na fia le alana pisi mai loa ina I tau si soifua ko ina sa ngara lua no whanga whaaptua le mau tangata ngata ia ma maua ilo ina tātou rua I tangata I tonua I o le tonu wa fia siama ia sa malu hoi ala pui puinga ma sa pea o sila fia hoi mai le malanga na I Brisbane le sa whai hoi le tāpuni a atoa le tonu mo le vai aso atoa ia na mai le vai aso na ia o le toi tala hoi la ia leo o le tonu ai lo tel tonu o te loa ana whape amata mai ana I suenga fo I le whai ungol tau sanga o mawai atu amata mai whasolo mai a Januar. O ina e tauna tau I loa ai. Ia wa yeini si wa fia I tua mai. I le siama wha mai. Ia ono le maulawa ia soi fua maloro ina o lae. Te tonua la tau whaatinonga le tiute ma le malu o pui pui. E le isao I tua ia le siama wha mai. Okay. Galumalemana le sima nga le fiso me famol mole o tofiso te inga mal committee le NEOC a le se forma lo ina wala to ia famol mo il malo mal fai ungal malo to na fai o to mo fam talanga et tau on tu ina tu le no et pena e le tu no I pe amara mia mai le mal committee le ia ole o tulanga na ole ai fa au ole fu o ia le tulanga fu le ua to sui mai ni si fu yo ai inga fu yo le o babao ono le o tala nei le lua vai aso e to tapuni ai le tunu ato il tulanga le me tua fa ma malu hol nei o le no fo le fati e o le sona fewa ia ai mata o me o le ho e avel fa tu tuanga o le malo matalo atu I le pulenga li I pule o no ma fio e lango ifo I le fa tinonga o le apo le va io ba nei ia wa ona I malu ale malo le pe fer nga ruanga le ma ave ia le malo sianga fa tu la pono e mori ai ni se le usta ia ai mata mai a fa ina le to ba se la mo tu po la te le afe malo ia ole tu a to te e le va pe e tau hona lango mai fo ia le pulenga malu ma tai no ma fio anga e va ai tu langa ia so na feo ai tangata a o tu mau pe o fa malu sia ia polo inga fu ia ba o lo fa pena ona tau tap pui e ta tu so no wa le o tu fa ma ya Galumalemana le tulanga lava le ale fa pe o sa no mai so fo malolo ina na amata tu lava tangata mombo le fa to a luai tu le fa mai tangata mombo lava le na maua ai ole a se taltonunga le tulanga nei o le en sa no fo tulanga o tangata ina malanga tono o Samoa ai mai se lava unisio o au frontliners ia na telefo ina afia ma fa anu fo sia o le ase tal tununga ia a tono isa ia se va na ono sao to ai to le fa mai a le fa to a mau mai tangata mo mbole le fa pe la to o tangata mo mbole na mau mai le fa mai tono Samoa Paftai we afia ia ni si po o ko ngaru ngo mo au le sa fa pena ona fa no fu sia le malanga le mai Brisbane le mo moto te le tangata na apia siama wa o le tulanga le u te loa ele I mai ale ngaru ngal na ile malanga na mai Brisbane ona nga ile o fu ngaru ngai fa no sia o le mele u te loa ona sa fa ile matu filo inga mal fa tu sini ile no fa ngal mau tanga singa si moto tu ile asole ai fa to amata ilo na o mai tanga tai o le fu ngaru ngo mo au e ave e fa no fu sia no fa nga sa fa no fu sia
ona o le tūlanga hone wa tō tele ia tangata le pāse se wa fia le siamu. Ia ma fia tua i loa manisio le au whinga luanga po i le sui kua maloloina. Al tā ua le fisilina, a wā o le fuie ia māsau salonga. E le lope o ina lena amatai ona sau tua le siama i le malanga na mai Brisbane. Ia ai o tātou tui me whaalongo a i whaamatalanga mari po te au mari sui kua maloloina le nate. Le sa whaano fu se le au whinga luanga, pai fu ia lātou suenga. Ia mwhaelo mai, e le masisi le au whinga luanga. Wa a fia le siama, ia pe o na fu e fu ia i tātou wa ai wa o lātou la e whaatino ina ngā luanga. A o sisi la vala i tua mai o le vanga na. Ia o le misterio ni lo le mena. Galumalemana lena maua le mapoka menel tai au lua vai aso le ua to extend i le lockdown se me se ata to lockdown le a fo ni tapu ua tu ina malo fa bon bon lua vai aso le o le lua vai aso le tau fia umanga ruenga ma onga o ia ni si o onga mi se na fa na university o le ufa onga ia so te inga pa na po nei ko ile fa wa wela tu suenga ma no po mai o la to pale o le to tele mo tanga to finga ruenga le malo ma business lo ua tafia ngā ruenga. Ai se i vanga nala le upe ngā ruenga hoi nei ngā lului o nanga ia mana umia po o essential services. O lo whapena po i na whaawa upe ngā ruenga au te lo hoi lau ta tia sua i la tau o pūlema po ia o nanga. I le whaasoa ina po o ia ngalui le aso, male aso. Wa e peila o whale o loa. Wa e le whapena whaina ngalui me le whale lau computer le whale o loa. E tauna e sau i le mele le whale o loa ma le money transfer ma le fale tupe te whainga ruenga i o tangata ia nga ia tu e whaatino ala tau po i mata au po e mana o mielna au nanga. O le tūlanga ia le tāpunia o mo le toi inia o ngau hapena ma ngā ruenga masani ni malo ma pisinisi. O le fuila ua tala mai i le toi tala tu le sis fufa aso le tāpunia o Samoa. Na le lua aso le vai aso le tala ia au nanga ni o palo loa pa le tupe ma money transfer pam pensini ia pam o no fanga i tu le kesi mi falta la vai o le ua na le asolua ma le astonai o no wingala e le vale o le vai aso todo aso so o ai le singa ba wa tala le asolua ia o na asolua stokios fo le te puni ko to tala au nanga ni le astonai to te puni le sa so mo pua to tala le asolua mo le lua le vai aso e tau le aso ora sono e bla soli mo per il le ma o temine a inala to o tu ia o to ilo ia tu langa lo ia le tapu ni o Samoa ia ma o mai fo ise fina ngalo le malo o le fina ngalo le malo o le fua i lungo o fa tu anga tu ina tu el committee le fa o fa fo se la to le ilo tu langa lo fa ti no inga ruenga po le ali si da sanga o ia ma abel fa tu anga o ile cabinet e ilo ai ma mai se fa unga mulmul Malo whaftai le lei, iu te jaisi sau siri mō. Ai, ta vai leo malam lama te leo vainga ia na siringi ai mō. Ia, Galumalemana whaftai te le mō le sosan mani nei tai au, se whakanai isi vainga te fia tuina mai mō nei tai au, whamona mōne? Ia, o te mea nei o le fo iwa, a fo le tu alalo le taitai o le malo tātu o tunu, o te mea nei o pia ngai sa mō ma pitia ngai pa ma ingo sau itua. O le tausi o le tātu tu ma le anganu o le fetausia. Ia wa fo ia yo le te puni fo le loa pa ia si umina te mire va ia na ai ngari ma vai te vai mai utita ia o tato hu tato bola ngale tato bola mai Yesu e tu ma sima su e tu le anian ia pe awale la val fa so ko si ai nga o la mana mi mo tu singol tino yo te mire ne ia tato le tati e se lo tato bola nga fa lo palen tato tu po mai tato o le ola le tia ia ai tato bola fe tausia alo lo fa tu isi o lo mana o mia so swan o fa penal so i fuanga yo Samoa te tua mai ba ai po yo mana o mia so swan yo na e so swan ile ai tau fil tatu tu langa ko ile o tilo o ia na o malau fana te mi nei tilo lo tele sale ai u sale ai u o tato luana ta vai sale ai u wa to ia me ma li o le sipo te le pusaisa to fa ngai le siaso su me ano mai le sia ia lo fa ave ina italo se lua ma sin tai fa yo o le langa na le o la inita tol temini o le o loka meu
Fa te tele mole nei tai au tau mal na vanga tatu ngot wenga mani favor nei aso la tatu flonga pe pe ini si fam tala ngamel malo fa mol ia la tatu plong na ia te mi hoi nei matu so te inga wale te foi no matu o me ma sa ni foi matu pilo inga o le auna ti tilo tu mo penga te fai dangi ia te ia wo so fa ko se mai le tu langa wo ia on fa pena ho le no longa tu tu ina ai manu ia nei aso po kwanga te vai ni tai lava la fanga ngal mana mani favor nei aso lo le tala ta mali na tu langa ia Samoa o ni si fam tala mai tono tatu no tau no mala foi ni si fam tala la ta mai ala fa tu na tu mo lo si